Dobro večer, Friedrichshafen, dobro večer, dragi gosti. Evo da vam predstavim još jednom ovaj folklor iz Schweningena, Nikole Pavletić-Nikica i evo naši tamburaši koji ih pratio Drvenjaci. I jako nam je drago što ste nas pozvali na ovu danas večerasnu zabavu. Folklor će nastupiti sa 3 plesova što smo čuli i mi budemo između pauza malo sa nekoliko pjesma vas pozabavili dok se oni presvučaju. Želim vam ugodnu večer, lijepi program, lijepe plesove, lijepu muziku i nadam se da nismo se valjda i zadnji put vidjeli. Hvala lijepa, uživajte.